of functions አሁንም ከፋንክሽን how we combine functions የተለያየ ፋንክሽን ሊሰጠን እንዴት ነው ኮምባይን የምናደርገው before this let me remind some points from real numbers real number like ታስታውሳችሁ if we have two numbers like 2 and 3 ሁለት እና 3 real numbers ናቸው then 2 plus 3 2 minus 3 2 multiplied by 3 and 2 divided by 3 value አላቸው when you add these two 2 plus 3 is 5 2 minus 3 is minus 1 times 3 is 6 and this is 0.6 something like that 0.66 so look ምንድነው ሁለት real number ወስደን by combining them ወይም ደግሞ ኦፕሬሽኖች ተጠቅመን ቤዚክ ማስ ኦፕሬሽን ተጠቅመን ሌላ real number እናገኛለን ማለት ነው 2 plus 3 5 ሁለት እና 3 ተጠቅመን 5 የሚባል ሌላ real number 2 minus 3 ኔጌቲቭ የሚባል real number 2 times 6 የሚባል 2 over 3 0.6 or something የሚባል real number አገኘን ማለት ነው the same is true for this ምንም ልዩነት የለውም ፋንክሽን መሆን ብቻ ነው ማለት if we have two functions f and g then the sum or by adding these two functions we can form a third function by subtracting these two functions we can form a third function by multiplying these functions we can form a third and by dividing these two functions we can form what a third function basic concept to him ሁለት ፋንክሽኖች ተጠቅመን ሌላ ሶስተኛ ፋንክሽን የምናገኝበት ሜተድ ነው what we call combination of functions so the domain ሬንጃቸው እዛ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ዶሜን እና ሬንጅ ስንፈልግ domain of f domain of g intersection መሆን አለበት ወይም ደግሞ የጋራ ዶሜን when we add domain of f or f plus g in ስንሰራ we have to find their domains they should have the same domain አንድ አይነት ዶሜን ያለበትን ቴክ አድርገን ነው ይሄን አድ የምናደርገው ሳብትራክት የምናደርገው or multiply የምናደርገው in addition to the intersection ስናካፍል ግን we have to care the denominator is different from zero denominator ከዜሮ የተለየ መሆኑን ቼክ ማድረግ ወይም ደግሞ እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን ማለት ነው here we have two functions x squared plus 5 and square root of 1 minus x አሁን ይሄ ለመደመር first we have to do the domain domain እዚህ ጋር ስለሚጠይቅ it's okay ግን እስኪ let's add first that means x squared plus 5 is 8 x squared plus 5 plus square root of 1 minus x square root of 1 minus x አሁን የሁለቱ መደመር ስለማንችል ከዚህ በኋላ simplify ማለት ስለማንችል we can put as it is x squared plus 5 plus square root of 1 minus x here minus that means x squared plus 5 minus the square root of 1 minus x here so this is because we are simplify ማለት ስለማንችል we can put as it is here f times g of x f times g of x multiply ማለት ነው ደግሞ that means x squared plus 5 multiplied by square root of 1 minus x unfortunately ይሄን simplify መሆን አይችልም the point here is አባስተን ሌላ ፋንክሽን እናገኛለን ቀንሰን ሌላ ፋንክሽን እናገኛለን ደምረንም ሌላ ፋንክሽን አካፍለንም ሌላ ፋንክሽን እናገኛለን that means here አካፍለን ስንል x squared plus 5 over the square root of 1 minus x but here x is different from 1 because if it is 1 and ከሆነ 0 ስለሚሆን something or x squared plus 5 over 0 not defined so where x is different from 1 ካን የተለየ መሆን መቻል አለበት x ማለት ነው ዶሜናቸውን እስኪ እንየው what is the domain of f አሁን እዚህ ጋር domain of f እስኪ እንስራ domain of f means f equals to x squared plus 5 is quadratic functions of the domain is real number is the set of real number ማንኛውም ነምበር ወስዶ ይሄ
undefined የሚያደርግ ወይም ደግሞ ፎልስ የሚያደርግ ነገር የለውም። so it is real number. but domain of g ግን domain of the function g equals to, which means g ማለት square root of 1 minus x ይህን ሶልቭ ማድረግ ይጠበቅብኛል። እዚህ ውስጥ ቅድም domain of function ስንፈልግ ራዲካል ወይም ደግሞ ስኩዌር ውስጥ ያለ ነምበር በሙሉ ፖዚቲቭ እና ዜሮ መሆን መቻል አለበት። ኔጌቲቭ መሆን የለበትም እንቻው so 1 minus x is greater than or equal to 0, then minus x is greater than or equals to minus 1, then x is less than or equals to 1. እዚህ ጋር why ምንድነው ለምንድነው greater than or equals to ወደ less than or when we subtract multiply or divide inequality expressions by negative, then the sign has to be changed. ሳይኑ ይቀየራል። ለዛ ነው x is less than or equals to 1 ትሆናለች። then እዚህኛዋ domain is x is less than or equals to 1 አንድና ከዛ በታች so what's the domain of f plus g ምንድነው ኢንተርሴክሽናቸው ማለት domain of f or domain of f intersection with domain of g እነዚህ ሁለቱ ኢንተርሴክሽናቸው ነው ማረጋገጥ ይሄኛው ሪል ነምበር ነው ይሄኛው ካለ በታች ነው ዘይ የጋራቸው ከአንድ በታች በኩል ያለው ኢንተርሴክሽን that means real number intersection with negative infinity to 1 right so ምንም የሚያሻማ ነገር የለውም የሪል ነምበር እና የዚህ ኢንተርሴክሽን ይሄ ነው የሚሆነው so the domain is simply from negative infinity to 1 ዶሜናችን እሺ የጋራ ዶሜናቸው እቺ ነች አሁን ወደዚህ እንምጣ when you come to what is domain of f intersection domain of f plus g የነዚህ የጋራ ዶሜናቸው ማለት nothing that is negative infinity to 1 what is domain of f minus g ከተባለን which is the same negative infinity to 1 what is domain of f minus g times so f times g ከተባለ the same minus infinity to 1 that's what is domain of f over g ካለን እዚህ ጋር ሪስትሪክት ያደረግና ነምበር ኢንክሉድ ትደረጋለች እዚህ ጋር ኤክስክሉድ ትደረጋለች so and the አባለች ግን in addition to the intersection we have to reject a number that makes the denominator equal to 0 so እሷን ሪጀክት እናደርግ አንድ ሪጀክት እናደርጋለን ማለት ነው so the domain of f over g equals to minus infinity to 1 አንድ ግን አይጨምርም so this is then we can combine functions to form a third function. Thank you for watching this video. Thank you so much.